Allahu Akbar, Allahu Akbar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel arda vel can ve nevvere kulûbe bi ehli't tevhîd vel iman. Elhamdülillahillezî ahyana ba'de emâtena ve ileyhin nuşûr. Ve sallallahu teâlâ aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ebu Bekir Sıddık ve Ömer el-Faruk ve Osman zin-Nureyn ve Ali'ül Murtada radıyallahu anhum ecma'in. Emme ba'd. Bu fani dünyanı hem ahiret dünyasını yaratışı. Dünyaya bütün canlı hem cansız mahlukatını terbiye kılıp adam balasını bütün mahlukattan üstün itip akıl nimeti bilen nimetlendirip dünyaya fitri iman bilen Allah Rabbimizin tanışı olarak fani dünyaya yaratışı, dünyada bendelerin rızıklandırışı da hareketlendirişi de türlü nimetler bilen nimetlendirip ey bendelerim birilgen kıska ömrünüzü sanavlıkın hemtinlerinizini izgilik kılıp günahlı işlerden tıyılıp yaşayız deyip bizge büyük terbiyesini jitkirişi. Bu dünyanın hem ahiret gününün büyük hocası Allahu Subhanahu ve Teala'ga ikisi şükranalarımız hem de sana maktavlarımız hem rahmetlerimiz bulsa idim. Fani dünyaya rahmet bularak jiberilgen. Ümmeti işin bütün ağırlıklarına tüzip sabır itip üstüne yükletilgen peygamberlik, resullük vazifasını jitkirir işin jiberilmiş ahiret gününün büyük Resulü siyikli peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat ve dualarımız erişse idi. İki cımga arasında bu yaktı dünyanı taşlap mengilikке yol tutkan, ahiret dünyasına kuşken merhume bulgan bütün din kardeşlerimizin de Rabbim Allah hataların gafu kılıp izgiliklerini arttırıp ağır tufrakların jingil kılıp urunları cennette kılsan idi ya Rabbi. İki cımga arasında kılgan amellerimizin Allah'ın rahmeti bile kabul bulup bendeşilik bile kılan günahlarımızın Allah Rabbimiz gafu eyleseydi ya Rabbi. Hürmetli Müslümanlar, aziz din kardeşlerim. Dinimiz İslam dininin kurkem selamı bile barşalarınızı selamlayız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mübarek bulsun bugünkü cümgamız. Gelecek cümgamızını Allah'ın rahmeti bilen, tanışlık bilen kurege barşabızga Allah Teala nasip etseydi ya Rabbi. Avru bulgan kardeşlerimizge Allah Rabbim selametlik bilseydi. Şu meşitke cümga namazına kilip dinimizge yardımın bulsun, ilişim bulsun deyip birilgen sadakalarınızını Allah'ın barşası da Allah rızalığı için bulsaydı ya Rabbi. Hürmetli Müslümanlar, indi ağırlıkta meşakkat burşularga erişkenlerge Allah sabırlık verip jingillik verseydi. Allah Rabbimiz ilkinlerimizge tanışlık, vatanımızga, ilimizge iminlik hem bereketlik salsaydı. Hürmetli Müslümanlar, aziz din kardeşlerim. Dünyada milyardan artık Müslüman ümmeti hazırki mizgilde Allah'ını zikir kılıp başlarını secdege eğip cımga namazına jıyılalar. Elbette, indi biz de sizin bile alar bilen bir rette şu ibadethanege jıyıldık. Dünya meşakkatlerimizni, dünya işlerimizni şitke koyup bir saat vakitimizni bu iş deyinlik dünyadan ayrılıp bir saat vakitimizni Allah rızalığı için hayırlı ameller kılıp ibadet kılıp uzdırık degen niyet bile jıyılıştık. Meğer bizning gaile ehillerimiz, dostlarımız var, kardeşlerimiz var, tuğanlarımız var. Kimler eli Allah'ın hidayet yoluna bütünley tulayım basıp bitmeyenler. Yani dünya meşakkatlerin Allah'a koyup barışılar. Allah Rabbimizni unutuşular. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti bile adam balası bilse bu bir saat vakitinin, cımga vakitinin derecesinin, faziletin hem onun işinin yakşı buluğu, uğuşlu buluğu onun kulunda tügül.
Сәудәсе булсын, ниндидер дәрәҗәсе булсын, бу Аллаһның кулында икәнлеген аңласа кеше, әлбәттә намазга ашкыныр иде. Мәгәр онытылабыз. Бөтенләй Аллаһ Тәгаләгә тапшырып, тәвәккәлләп бетермибез эшебезне. Бәлки белмибездер, бәлки белеп онытабыздыр, ялгышабыздыр. Үзебезне шайтан бутыйдыр, чөнки безнең дөньяви эшебезнең уңышлы булуы бу бер сәгатьтә генә бер нәрсә үзгәрә алмый, ул Аллаһ кулында икәнлеген онытабыз. Көнен, төнен кеше сәүдәсен алып барып та, bir ялсыз дип әйтик инде, гел дөнья эшен куып та Аллаһ Тәгалә бирмәскә мөмкин. Бу аның кулында. Һәм Аллаһ ризалыгы өчен эшен алып барып, гаиләсен тәэмин итеп, әлбәттә дөньясы өчен генә түгел, ахирәтен дә онытмыйчы барган кешегә Аллаһ Раббымыз инде уйламаган җирдән китереп бирергә мөмкин, малына бәрәкәтен. Бу Аллаһ кулында, безнең кулда түгел, моны онытмау кирәк. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Кур'ан-ы Кәримдә Munafiqlar surəsinin соңгы аятларында шушы дөнья мәшәкатенә алданучылар турында исебезгә бераз төшереп китә. Estağizu billah. Ya eyyuhellezine amenu la tulhikum amwalukum ve la auladukum an zikrillah. Ey iman kitirүче бәндәләр ди Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә бар бер дип ышанып яшәүчеләр. Аману инанучыларга бу мөрәҗәгать Аллаһның. La tulhikum amwalukum. Sizning malыгыз, эшегез, дөньяви эшегез, вала ауладукум, балаларыгыз, гаиләгез, әхилләрегез, туганнарыгыз сезне ган зикрилләх ла тулхикум, айырмасын, туктатмасын, кичектермәсен Аллаһка сәҗдә кылудан ди. Аллаһ Раббымыз әмер куя. Балаларыгыз, аныкларыгыз, дөнья эшегез сезне намаздан, гыйбадәттән айырмасын ди. Ягъни җомга вакыты. Җомга намазына килүебез, 5 вакыт намазын әйтмибез, әлбәттә, инде аның башка саваплары. Җомга намазы, җәмәгать намазына шундай мөрәҗәгать, бу дөнья эшегез, гаиләгез сезнең, мәшәкатьләрегез сезне Аллаһны зикр кылудан, намазны читкә куюдан айырмасын ди, ялгышмагыз. Чынлап та, әлбәттә, бик күпләребез инде ялгышабыз, дөньябызның эшеннән туктала алмыйбыз, хәтта инде төшке аш вакыты булса да, бит вакыты булса да, 1 сәгатьне Allah ризалыгы өчен һаман эш тиенлек дөньяга алданабыз, ашкынабыз, талпынабыз, мәгәр 1 сәгатьте безне онытабыз Аллаһ юлында булуда. Һәм кай вакыт инде балаларыбыз өчен яшәп, кеше аннары оныклары өчен яши башлый, һаман чаба, һаман талпына, аларның булсын, гыйлем алсыннар, дәрәҗәләре булсын, эшләре булсын дип, һаман кеше ашкына, бу эшләр сезне Аллаһны зикр кылудан туктатмасын ди, айырмасын ди. Әлбәттә, гандик ва май яфгал залика фа улаика хумул хасирун. Булай булса сез ялгышасыз ди. Siz həsrətdə, siz özünüzü xarab etəsiz, Allah yolunu unutsanız, dünyagızğa aldansağız, həsrətə düşüşülərsizdir. Və enfiqu mimma razaqnakum min qabl. Və enfiqu biz sizə birgən, min sizə birgən deyə Allah Rabbimiz birgən rizqlardan, işinizdən, səlamətliğinizdən, malınızdan enfiqu mimma ilişlərin çıxarığız, muhtaclar, yetimlər, başqa indi şunday түбәнчелеккә төшкәннәргә үзегезнең хәерләрегез, садакаларыгыз, закатларыгызны, малыгызны сарыф итегез. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Үлем килеп сезне туктатканчы ди. Үлем килеп басканчы, кинәт кенә сезне бу дөньядагы бөтен нәрсәгезне юк итеп, харап итеп, үлем килергә мөмкин. Яшь кешегә дә, ылы кешегә дә, хатын кызга да, ир кешегә дә, бала кешегә дә, хәтта ананың карыныннан да кеше чыкмый кай вакытта дөньяны күрми. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Юк, сез биргәннәргә шөкрана кылыгыз, канагать булыгыз, ilişlərin çıgarığız, unutmağız, üzerinizə түгел bu dünyada. Sizin şuşu yardımlarınız bulsun için Allah'ın rahmeti bilen muhtaçlarını Allah Teala dünyaya yarattı, yetimlerini varlıkka getirdi, alarga bir sınav kibik, bizge bu sınav kibik barımızga, üzerinizin malımızını dürüst sarf etmenin. Ve enfiqu min qabli ahadakumul maut, feyekul Rabbi levla akhartani. Meğer kişi ölüm kilgende aytırdı. Eceli yakın aygaş, indi şundayın kişinin akılına kilmi turgan nindidir. Milyonlu mikrosekundlar kişiге aybit şul vaqtda Rabbi levla akhartani. Adam balası aytacak. Levla akhartani ya Rabbim. Ölümümni kişiktiriptir. 1 sekundga, 1 minutga, 1 saatga, 1 kunga to'xta. Endi mening bitali yaşisi kunim var. Maqsadlarım var. Bunu işle bitirmedim, tigini alıp bitirmedim, bunun işini eli buldurmadım deyip kişi levla akhartani tuqtatıptır. İla ecelin qarib fa as-saddaka ve akum minas salihin. Min bulam hazıruk, ulemim tuqtalsın, min hazıruk başlayayım, sadakamını biruşi,
Muhtaçlarga yardım etüşü, namazımını okuşu, izgi bendeler bulam Rabbim tuktat deyip adam balası müracaat ete. Kur'an'da gayet elbette indi bu. Buna biz sizin bile inanırga, şanırga teyişli. Ve ekun minas salihin, min ingizgi kişi bulam. Tırışırmın, meğer ezgine indi tuktırsın idi ulesim kilmi. Qarangı kabirge kirip yatasım kilmi. Salkın kabirge kiresim kilmi. Bugünkünde bulgan jılı yırtımda, yemli urnumda yaşaysım kile adam balası müracaat etir Allah'a. Meğer وَلَيْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا Yok Allah'ın elbette kişiye bilgilengen takdirinden bir sekundda, bir minutta özgermi bir nesede. Hem elbette eceli de bir sekund minut aldan da kilmez. Sınga da kalmaz anın eceli. Takdiri vakıtı jitu sebeple. Wallahu habirun bima ta'malun. Allah Rabbimiz sizin bütün işinizni bilüşidir. Çünkü o bizni terbiye kılışı, bizni barlıkka getirişi, bütün yaşırın oylarımız, işlerimiz, maksatlarımız bütünüsü Allah'a mağlum. Şunu unutmayın, aziz din kardeşlerim. Elbette bu Münafikun suresinin sıngı ayetleri ol bizge bir gibret, bir nasihat. Bu dünyamızın, bütün bizning alğa barığımız, bereketli turmuşumuz, işlerimizin uğuşlu bulu Allah kulunda ikinin unutmak gerek kişiye. Hem şu birgenlerine şükrana kılıp, kanaat bulup, Allah'a şükür turmuşum matur, yemli deyip, Allah Rabbimizge rahmetli bulup, ilişin çıkarıp muhtaçlar, miskinler turunda, Allah yolu turunda unutmak gerek kişiye. Şu yaşasa, hasrette tügül adam balası.